Anyang aki din! Na, apay aday tati kami setam lakay. Apay ka tibakay? Kano uniformiyo ijay trabaho yu day ta. Ay, kat sa nabare Awan mo tidakas na. Wan ang amangan numamansyaan. Kan apay, komportable ka kade anak ka uniforme dito'y balay. Katuan bakit? Na, Apay, anya tinagdumaan na. Parehas mo ta t-shirt matlaeng. wan ngam uniforme day talakay. Para kumalaang ay ijay trabaho yu. Amangan numamansyaan pa'y no isuot mo dito'y balay. Adula amin. Sa anak mo't nga ubing Ay na, makamu ka nga rodeng. Apay, anta ka diti sirak kita, Arbeng. Awan pare. Apay nga rod anak ka uniforme ka ngay. Ay, trip ko nga ron. Anya? Apay, adaya tidakas na. Awan mo't kid diya, Arbeng. Ngam, kasla sabali nga may nga gisusot iti uniforme. No saan tayo sumrak iti trabaho? Adula amin dayta. Ha? Isumat lang nga iso, Karding. Awan tinagdumaan na. Anya, matindag ito ang kawas ni Manong Arvin? Oh, apay ka di ading ko. Ay namanang, namantya-mantyaan matan. Kasladaan pa yun amin abado na. Ay na, kasano kat saan amabagaan ni Manong mo. Kunak adi na isuot dito'y balay dagita barbaro akawas na. Ngam dinak matipangag. Ay, isumat lagayam akas to'y dagiti kawas na. Ay na, na din ko. Tatibado na dito'y balay. Bado na ijay trabaho. Bado na ijay pasyaran. Agisuot to pa'y iti uniform ijay punsyonan. Anya? Na ding. Iso akanayon ko adilawan. Tadi na mo't ibagay dagiti isusuot na iti papapanan na. Ay, masapol nga gorderak manan gayam iti uniforme, bakit? Kasano, kat daan aminan ay uniform mo. Iso nga rod ako na nga gorderak manan. Kasano ngamin kat us-usaramat dito'y balay. Kunak ngamin nga ijay lang ang trabaho yu ti pangusaram. Tapno saan nga agkupas adagos. Ay na, sana bali ta libre mo ti uniforme, bakit? Wana, ngam amangan no adamot maibaga dagiti katrabahoam. Sika akanayon ti agpaspasukat iti uniform. Ay no kaya datagpasukat, di agpasukat naman. Anya? Pare, kahit mo ka ditagpasukat iti uniforme. Apay, agorder kayo ito uniforme, paray. Saan? Ngam, agpasukat ka nun ni pare Arvin iti uniforme na. Eso nga, agdamdam mag-TSR. No, tagpa-order, tapno agigidanan. Anya, sukatan man ni pare Arvin ti uniforme na. Wen ka no pare? Ay, anyan, agkara-order mo tin iti uniforme na. Kasla ka order na lang, hindi na minsan na bulan. Kasanosan ngagkupas dagiti uniforme na. Kat isusot naman nga ni Jabalay da pare. Anya, Gawon pare, naka-uniforme lang tayo Jabalay da. Isukas dyan. Nalaka agkupas dagiti uniforme na. anya, Wan pare, iso di kan mas daw. No apay abinulan nga gurder itibado na ni Arbing. Bakit? Inggatang takmat gayam iti barbaro a kamiseta kan jacket ko. Wan lakay, ngam pangasim Taiwanam dagita akawas mo. Anya? Amangan no inton sumarunumanen alawas, kat naman tsamantsaan tumanen. Sika, bakit? Kat, isumat. Naggatangak gaputan nakitak dagiti badbadom. Daan mat aminen. Sakit naman tsamantsaan dagiti dadduma. Isoya,
Ay nawon lakay, takasano, usaram ditoy, usaram ijay. Siga, mat bakit? Kat, isumot. Iso nga aywanang matibadom, tapno saan tayo agatang-agatang. Ay, unay matenti kastoy lakay. Apay ka timanan bakit? Kita ang mandag ito'y badom dito'y, nakawarwara. At dalang arudan jay box ako nak apagkargaam iti badom. Ay na, di ka din agungat bakit? Agdardara sa ngalot itay, iso akaalaklat ay tibadok. Ay, adalin nyo manmat nga agisimpay ti kawasyo. Sana kastoy ang nakawarwara. Bakit? Apay, asino tinamnamain nyo amang yurnos? Siya, ay nalakay, saan akanayon kat addaak dito'y balay? Saan akanayon kat addaak amang urnos kadag iti warayo? Ay na, huston ko nakmatan bakit? Di ka agungat, ang lalaki din. Ay namanang, kasla saan tamot gayam akabailan ti trabaho ta ijay garden. Ay, wan nga rod ading ko. Damagak man kin ni manong mo, no kaano ti awan sirrek da, tapno tulungan na ta. Ay, wan man manang, tani nagadugaya man ti maimula. Ang mga nubumayag no dudwata laang. Wan nga rod, sapay awan ti maitangdan, no manangdan ta iti kadwata nga agmula. Ay, wan nga rod manang. Isong anusan pa'y ni manong ati tumulong. Wan, kasaok to inton sumangpat. Sana bale, tanagagat ni manong mo. Sigurado akayat na. Nga masapol nga aglangan ijay trabaho na. Sayang man ti maaldawan na. Ira na tayo inton day off na. Tapno addawaya na tumulong ka data. Un ama nang. Ay kat, intayo nga ruda na bakit? Apay, papanantayo ka di lakay. Na, kat no sikat tinangi baga amapantayo agmulay di garden ita. Naa, Oh, apay, kasla naklat kay timbaga. mapan ka ijay garden akas tatilangam. Anya, yati problema bakit? Nakapormal ka mapan ijay garden? Naka-Amerikana, ken puraw along sleeve ti suot mo? Ay na, awan nga rudon ti mabiro kak akawis ko. Nagitultulinam ngamin, ay bakit? Anya nga awan, ket no nagado ijay cabinet. Ingka man nga ron mga ala, tasukatak nga ron dahi ti gawas ko. Ay na, sika talaga lakay. Amangan numamantyaan manin dagita. Usarum to inton adda manin event ijay trabaho yo, akasapulan ti formal attire. Mala, wanan, bakit? Sigamat namin manong, imbag ta saan mo pa'y nga insuot tay necktie mo. Anya? Nakapormal ka nga rod amapan ko maijay garden. Di insuot mo pa'y kumatay necktie mo. Sika matina, tila sa asawam. Ay na, umlekak nga rod kan ka manong. Garden ti papanam. Ngam Amerikana kit din ti isuot mo. Ha? Kasano? Kadyak mabiro kan dagiti gawas ko. Uy, anyan lagi nga mina na ya. No sa dino nga min ti pang idulduloinan ni manang mo. Ay na, tasyak manen ti pabasulam. Nagado ijay cabinet. Ngam pinaglalaok mo maangamin dagiti kawas mo ijay. Para trabaho, kan kawas mo dito'y banay. Oray isinak, pag nanayunam tumanen. Anya? Si kamot gayam ti akin basol manong. Hala. Urayan na nga rudbit. Mapanak ba sukat? Wan, tapno mapantayon. Amangan no agtudo manen, inton malam. Wan nga rod manang,
Sapay nalawat timulaan tayo. Barang malpas kumaitadi kagudwa. Taore ituloy tanto inton bigat ti saan tayo amalpas. Ne, nakapigpig sa tidarang tinid. Agpag na pagnakamat, Marilisa. Wan takasapulan pare. Adala umay ko ibaga. Anya ka dito, Tamare? Umay ko la kumasingiran tay utang mo, ije tersena. Ha? Utang? Ne. Kasano ang nakautang ka kay Tersena, Mare? Si kamot pare. Angaw ko laang dayta. Ay na. Kunak lakit din nagpaiso. Mas dawa kami na. Pasanak mo't anap na pa ni Balayo. Nabayagan day din na udi pa nagsangumigin nilakay mo. Pasensyakan pare Umay ko la ka di ibaga, akasangay ti inanak yu iti bunyag inton bigat. Isu nga umay kayo to Bigat gaya man ti kasangay na. Wan pare, isu adi yu liplipatan Umay kayo to. Sana pare, tawan mo ti trabaho yu inton bigat. Holiday mat. Ala, wan Mare. Namnamaam ti dadarami. Katagya man kiti panangawis mo kada kami Wan, kat ibagam to kada kumari Tani, jak matan maranranaan dito yung garden nyo. Imon unang kami na nagawid, Mare. Mapanagluto, iti pangal daw mi. Un nga ron, pangal daw gaya man. Ala kasta nga ron. Agkikita tayo to, inton bigat. Bakit? Kasangay gayam ti anak da Marilisa inton bigat. Jay ka di anak ta iti bunyag. Wan bakit? Ay kat mapantayo ka de. Gawa na. Amangan mo't. Amangan no agapos ti kumare. Napan ije garden ni Daldaw. Imay na inyawis. Amangan no idinapanak nagluto. Wan bakit? Ala, wan nga rod alakay, mapantayo. Imbag tabasit laangan ti saan anamulaan ije garden. Wan nga rod bakit? Gambayang pa deta. Mapantayo pa ije balad da Marilisa. Tapno awam mo ti may bagbaga na. Apay adi ka pa'y nakapulis lakay. Mapantayon Damdama lang bakit? Na, anyat orasan. Aldawon. Kababain mat maira na apan nanganan sa tay tula sumangpat. Ay na, urayak lang ang mamagaan dyan sampay ko pantalon bakit? Anya? Un bakit? Awan gaya mo ti may suot ko. Iso nilabaak tayo may sa pantalon ko. Tayo ti suot ko. Sa nabalit naspin da dyan. Mamagana dagos. Ay nalakay. Dayta ti bagbagaken ka. Di mo ngamin usaren amin a pantalon mo dito'y balay. O kita am dayta. Adda pa panam. Ngem orayem pa'y amamagaan ti isuot mo. No kumangamin di mo inusar amin a pantalon mo agraman dagiti barbaro. O di adda maisuot mo amapan makipasgan. Bakit? Ay na, agbati ka laangan lakay. Tano urayem amamagaan dayta pantalon mo. Kaano tayo amakasangpot ijay balay da Marilisa. Inton alas 4. Anya. Maribina, nilakay mo nga Apa adi mong kuyog? Ay na, masadot nga umay pare. Nay, itaman pa Maray. Ay, jakman amo pare. Iso tinang ibaga idi kalman nga umay kami. Ngem ita, nagbabawi mo't idi agsapa. Anya, itaman pa ita. Wan nga rod, isupay mo tinagtiks kanya kidi kalman. Imbaga nang agsasabat kami ita dito Jakman amo no anya ti pampanunutan na. Takelaat mo't adi na kayat idi agsapa.
Nagadumot gayam ti sagana da Marilisa. Un alakay, lugi ka, tadi ka na pan. Way nga rod, naimbag tadatin niya awid yo. Naramanak uray kas kasano. Ay, si kanto mga min. Inulbudak pa'y nga rod, da pare karding kan pare Jomar gapukan ka. Ha? Apay ngamin bakit? Kat, alangan mat nga ibagak nga awan ti isuot mo a pantalon mo. Anya? Ay nalakay, day tangamin ti ibagbagak idikan ka. Di mo irwar amin abadom, tapno adda madadaan nga usarem, inton adda papanam. Tinading ko. Kaduanak man. Ah, apay manong, papanantang. Inta man naggatang iti kabinet. Ha? Wana ding. Intaggatang iti uray dua a kabinet. Inaman pa'y analagip mo agumatang iti kabinet, manong? Wana ding. Tapno daman ti pangikarga kadag iti badbadok. Ay, katwan ang amin, manong. Di mo paglalao kung dagiti badom dito'y balay, kung dagiti badom iti trabaho. Iso nga rod akinunak. Akaduanak. Tapno intaggatang iti kabinet. Tapno dati pangidulinak iti badok ading. Alawan, manong. Sigurado, maragsakan to ni manang apaman ang makasangpet. Nay, agkup-kupin ka mat, lakay. Wana bakit? Tapno di kan agong ungit. Ay na, maragsakan akman, lakay. Ah. Gimatang ka iti aparador. Ewan bakit? Tapno adaman ti pangikarga kiti badok. Para balay dito maysa. Ken dagiti barbaro dito maysa. Ay na, agyaman naklakay, ta nakapagpanunot ka matlaangan. Wen bakit? Kaputa jakon kayat ama ulit marin tinapasamak iti kasangay ti inanak tayo ti bunyag. Jak kayat nga aglabapay iti isuot ko. Sakbay ama panak makiponsyon. Anyang laki din na yan. Oh, kita manong. Nagmayat akitaan dagita badom. Nalinis. Wen nga ro dating. Daytoy tigayat ni manang mo kay. Winmat ngamin manong. Rumbang laing na isinam ti para iti trabaho. Kan badom dito'y balay. Wen nating. Wen manong. Tapno mayat matla ang akitaan. Tapno saan nga ibaga dagiti tattao. Asaan alablabaan ti asawam dagiti badom. Ha? Winmat manong. Tano naman tiyaman-tiyaan dagiti badom ang makita dagiti tattao. Amangan no ibagada adi nakaas-asikaswan ni manang. Anya? Inamamiris ko dagiti imbagbaga ni Tina bakay. Husto mo di imbagana? Mangmangag ko nga ro ti saritaan nyo itay lakay. Makaisa makada kayo. Makay sa mga ro di ibagbagana itay. Agpaiso magkedipi man. Ay na, bay amon. Ti importante, naamiris mon. Wan makiti bakit? Mayat ngagpaiso. Iso tinapatay. Wan lakay. Basta itultuloy mon day ka. Tapno na saya at akanayon dagiti badong. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya laki din. Minerva, apay di ka kadipay mangan. Anyat oras na nanakaw. Madamdaman to, tatang. Anya, di ka kitmangan. Tapnong pakanamad ay anak mo. Madamdaman to, tatang. Ay na, mangan tayo ki din anak ko. Tapno at damot di kalanglang ko ah. Madamdama, tatang. Urayag pa iti asawak. Na,
Apay, subwan na kaya ta masapol nga urayan pa lang. Ha? Mangan tayo ki din anak ko. Mangan kayo kit din tatang. Aggidan kaming tulangan iti asawak, apaman ang makasangpet. Ay na, sigurado ang marabyan manandayay. Kat uray tatang. Apay, nilaang ayal yan raw ti pagtaytaya kan ti lubong mau, ta ultimo ti panangan mau, kat iyoray mo pa ilaan king kuana. Anya? Mabalim mga umuna kayo amangan, ta marabyan ki nga ro ti asawam. Mangan kayon tatang. Sumro ka kun iti silid mi. Ay na, napasugnod manay. Talagang arsa kay nga anak ko. Apay, di ka kadipay nangan bakit? Saan pa'y lakay? Inuray ka. Ay na, nakan kayo kumalatan a bakit? Jakwit intuko ta kaldero. Anya? Kiti sumet. Ay na, maasarak kat nga rod kinitatang. Ibaga nakit din, asika kanulaang aya ti pagtaytaya kan tilubong ko. Ta ultimo ti panangan ko, kat masapol ko nga iuray kan ka. Ay na, angaw na lang siguro yung tatang dahil dyan. Ay saan? Talaga kit di atil at dildilaw na. Ay na, maawatam ka din ni tatang. Awan ti trabaho yu inton bigat saan ka di? Awan bakit? Apag iso, mapantayo man inje old house. Panawan tayo ni tatang. Tama ka pa sa no dagduma. Anya, kasi mit ni tatang Ay na, jak maanusan ti ugali na. Manakibiyang launay. Alang nga ro, alawin na Mapantayo bakit? Lakay, awan matgayam ti mantika. Anya, Saan tagayam anak kagatang inje tersena? ingka gatang ijetirsena bakit? Anya? Nagadayo mo't je tersena lakay. Uray bakit? Anyat orasan nga intun makadano nak. Alauna. Di alas 2 tanton ang mangal daw. Ay, kailambong kan adita pizza ginatang mo. Anyan ti kastoy abiyag. Anya nga ro, anusan tan Kat, anya pa niya eh. Wanan Tatang, apeng may sa kayo dito balay. Napananda Minerva. Ay na, simro manan ti pakarwanda. Ha? Pimanaw na mo ti dagsapa. Napanday jay old house. Anya? Way nanakaw. Nagpasugnod man nga tan Apay. Anya ayaman ng tinagsakitan tinakam na, tatang. Ay na, ay ayapaklaan mo tamangan, hindi na minsan. Kakasanaw, rabein ngam di na kayat timangan. Ay ka, binaybayan nyo ko mga minin, tatang. Kasano ka nakagawa ako ni tikanan may kuma. Masapol nga urayan na kano, asumang pati asawa na, taglang lang da. Anya? Wow, nanakaw. Iswa kinunak nga apay nila ang Leandro ayak, ti pagtaytay kan ti lubong na. Ta ultimo panangan na, kit masapol urayan na. Anyan? Wow, nanakaw. Sana na nagsasaw. Kit pimanaw mutlatan, nagdadagsin ti badag na di tagdan, iso nga muklatan na sa bali man ng tirig na. Ay, anyan ti kabsat ko ayan. Talaga analaka, ngagsakit tinakam na. Ay, naku naman, anak ka. Iso nga ustula, nga umyan da ije may sa balay. Tapno mo na taramidin da. Uy na, tatang. Ala, baybayan nyo idan. No ija ti kayat da apagyanan. Tapno awan mutla ang ati konsumisyon nyo. Ay na,
Napod no mat gayam tinadamag ko. Api manaw da Minerva iti balayaw. Wan, nabayag mo din ano na nagsobsoblay. Ani yan dayjay a Minerva. Saan kat nga agtalinaad ditoy? Tapno adda kumamot ti mangilaba iti kawusyaw. Ay, jakman amo ti dayjay nga anak ko kabagays. Nalabas ti kinarsagid na. Basit labana, agsakit adagos tinagam na ha. Awang nga raw, atiw na pa yan ti ubay nga agpasugnaw. No saan a maigatangan iti ay ayam. Sa anak mo ta nagungal ti day. Hay, jak amaw. Nasakit siguro para kingkwa na yan ay baga. Lagayam. Kay dikit kita di old house. Nakasilaw mag. Kat idi agsapa. Ibagbaga dagiti kaaruba anakita da ida alimmabas. Nagano kano ti imot da. Wag, nasapa da manaw. Oray ko mano binagaan ni Leandro ni Minerva. Di na pinanoy-noyan ti asawa na. Hay na, jak amaw ka na ganyan nga kasawa ka ba guys. Tagpada ti taray ti panunod da. Noan niya ti imbaga ti maysa, kaya damot tin adwa. Di da pampanunutan, no pagimbagan da, no pakadaksan da ti aramidin da. Ay, aniyan. Nga mala, di ka unay agparikaut. Saan na bali? Taisuda mismo, tinagdisnodo api manaw. Di mo ida pinapanaw. Makabulan ng tinapalabas, sipot nagyan da Minerva, jay hold house. Anya, mana? Wen, ading ko. Talaga mo't ngayon papati dan tinagnaud ijayan niya. Nasayahat mo't tapnawan ti parikot ni tatang. Yung sa bagay mo kidi Tano adada, ay, isukit din ti agadjas iti ugali dagi nga agasawa. Ay, sapay agpada ti panagpampanuno dalyan raw kon Minerva. Day tangarod kat, ading ko. Iso ako na ni tatang, akas laag tay-tayak kanulaang tilubong da iti tunggal maysa. Kasanun tungay no adamot anak da. Ngam, adda nga tamot ti abastoda. Pangalaan da kumangay, kitsan mo't nga gubobra ni bayaw. Ay ka problema danday ta. Ay ayabak nga min ida. Tako nakasumurot da ko maije pwesto, di damot kayat. Masapol, kuyogam siguro ida. Ay, salpagkit di Apay, adamot kasta aya. Ultimo je trabaho, masapul agkuyog da. At damoy mana, dalyan raw kan Minerva. Salpagkit di. No siyak ti mauma iti kasjay nga ugali da. Amangan no ibagakpay apag tinalyen da idalaangan kadagiti sikit da. Tapno di dag sinsin Anya? Nabayag tamad gaya mon anagyan dito old house. Kituan ba kay? Nasurok may sabulan eh. Umadanin ti bill lakay. Awan ti pagbayad ta. Ha? Wanan niya? Wan, sakit awan pa ti bagastan. Ultimo asin kan asukar. Ay sus, naggigid na ibos. Wan nga rod lakay. Awan pa'y mo ti amok a pangalaan ta. Ay sus, kasano pa dahi tuyen? Agsublitan ijay balay lakay. Napya ijay, tada ni tatang akatulungan ta, iti amin ang magastos. Anya? Wan, agsublitan ijay balay. Sana bali. Napunasan ti pasugnod ko kini tatang. Papanam ka di, Manong Marlon. Mapanak ko man di old house. Nga mapag-iso mo ta nasabat kayo. Papanan niyaw, apa nagado ta kiti awit yaw. Agawid kami ijay balay, Manong. Ha? Agawit kayo? Wan, Apa yung agsubli kayo? Kit pimanaw kayo nga ron. No pimanaw kayo, saan kayo nga agsubsublay? Manong. Bueno, awanan ti kanan yaw. Awanan ti pangkusina. Kasta ka day. Si Kamot, Manong.
Ay na, ading ko. Bayaw, agbaliw kayong aminay. Sana nasaya ti arsagid launay. Kaasi kayo lang. Naimbag ita, tawan pa iti anak yaw. Kasanungay no da, kasta kayo latta ka din. Ala, intayo kit din manong. Agawid tayon. Apay marlaw, anya ka diti imbagbagam iti kapsat mo. Apay ka di tatang, sipod simbang peda, saan mo ta matagtagaray? Saan ngagsasaw? Apay, ada ka diti imbagam. Habang ano dati nakasakitan tinakim da. Ay na, napaiswan siguro iti imbaga ka nagsublida. Gaputawanan ti kananda iti old house. Anya, inbagam gamin ti kasta. Uwan tatang, awan mo ti dakas na. Ay na, sika talaga. Amom lagaruday na lalakang agpaspasok no di kamsat mau. Kinarkarong pailaan. Tapnag nakam na tatang. Bayan nyo latan anak kaw. Talaga siguro akas jayan ti ugali na. Anak kaw, hadala kumaman ti kayat ko nga ibagaking ka. Tatang, Ngamni sapay ko ma, tadi mo sakitin dahito nga ibagak. ha? No maminsan, palawaem ko mati panunod kang panakaawat mo. Apay ka di, tatang. Una, tasana nasaya at ipakpakitam no daduma. Adalaan ti basit na maibagaking ka, agpasugnod ka na dagaos. Tatang, Saan anam na minsan akasta tinapasamak anak ka. Kat saan anasaya at apakasarsaritaan da ita. Apay nga, katal na ka man ang dake. Apay ka di man ya. ado man ang tiimbagbaga na. Iso ako nak, apag tintinulungan taksamat. La, saan man siguro akas bakit? Aging pakikakit din lakay. Ah, Agsubli ta iji old house. Anya, mapantamanin umyan ijay. Wan lakay, tamayat ijay. Maaramid ta amin akay kayat ta. Kat, awan ti ure asino ang makibibiyang kadata. Anya, may tinti kastuyin. Alawin, agpakada tapay akin ni tata. Ay, nasaanin lakay. Ha? Uray di kan agpakpakada. Jema anak, saan ka di nga imbay dito ti kapsat mo kung ti asawa na? San matatang? Apay, awan ta ka di ija balayo? Awan nga ron anak kaw. Napan ko lain wayway ginwang kaw. Ngam di nakasangpetak ija balay. Nakapadlak mo tayo. Anyan? Saan damanan na nagpakada-kada kayo? Ay, saan nga ron anak kaw? Kadyak amaw no sa dino nga ta tinapananda. Ay, naimbag kumaan no saan daan nagpadamot nga gasawa. Dahil nga ron kahit kaslawan ti manaknakam da. Ay, anyan aya. Ti kayat da, agsin sinurot da iti tunggal maysa. Ay, talaga siguro akas ta ti obeng nga gayat. No anya ti kayat ti maysa, kayat damot tin adwa. Ay, anyan. Saan dan nga ubing tatang? Gaputa amuda mo ti agayat. Oh, apay nagsardin ka magnabak eh.
Nalagip ko. Nga awan gayam ti bagas ta iti old house lakay. Manen. Wan, anyang hindi ka nun ta ijay. Kat awan pa iti kwarta ta paggatang ta. Anya. Sa pinakapanaw ta ni Jebalaya. Agsublitan lakay. Manen. Wan, agsublitan ijay. Ngam ti mabisinan tala ang iti old house. Anya may ti kastuyan. Agsubli-sublita. Uwinin. Agsublita lang aro din. Jebalaya natatang. Ape, nagsubli kayaw. Minerva. Tatang? No pinanawan da kaon, saan kayong gagsubsublay? Kundi panaw kayaw, agsubli kayo mulagayam. Ha? Alain nyo, nagitibadbado yaw. Kat agnaid kayaw na iya old house. Lakay. Kasano na ito yan? Ni tatang matan ti mangibaon ka na ta pumanaw. Saka man bakit? Anya taramidan ta. Agtali na agtalata dito lakay. Ano santa ti ungat ni tatang? Anya pa nga. Uwinin bakit? Tigtaman ni Jibalay mana. Takitaan na Minerva. Ha? Apay ka di? Pumanaw da ko mga rod, di balay, di kalman. Nagsubli da, di dalan. Nalagip da siguro, nga wanti masangpitan da, kananda, di old house. Anya? Uwin manang, naturid da pumanaw. Ngam awan magamti, madadaan na kananda. Anya laki, dinaya da gijay. Ay, jak nga ron maawatan ti ugali dayjay a babae. Grabe! Atiw na mo ti agtawan iti 17. Malamanang, mapantay jay. Hintay da kita ay. Kit intamot lang, bagbagaan man. Alam, mabit lang nga ron ading ko tagpelesak, ah? Minerva, Apay ka di manan manong. ape nagsubli ngayon. Awan man ang tabastoyo, iji old house. Manong. Pudno ka na ading ko. Ni manong. Tamasapol na pa ilang abaliksan. Ay naading ko. Agbaliw kamot ko mga minin, ah. Maawatan nyo kumamot ni tatang. Gaputa, mapanon titawin na. Kat sana maliklikan nga adu ti sa una. Manang. Idinto ta sika. Kaububing ang pailaeng. Iso nga no, adda ti di mo magustuhan nga ibagana. Ay, pasensya amlatan ah. Di mo tuladan ti asawam a pumanaw dito'y balay. Isumutla di yung mutkabailan ti sumina iti pagyanan. Lumawanan kayo iti abasto. Agsubli kayo mutlaeng dito'y. O, useless mutlaeng. San ka di? Pudno ti imbaga ni Manang Jema, ading ko. Dengga man na imbag day ta. Kit amerisa man na imbag, ading ko. Wen, ading ko. Saan anasaya at ti arsagid unay? Ken maysa, panunutin nyo kumapay ana imbag ti maysa abanag, sakbay nga aramitin nyo. Lakay. Naamiris ko lagit imbag bagada manong kan manang itay. Kat husto da. Bakit? Kanayon da nga ibaga. Asaan anasaya at ti arsagid launay. Katuan mo, agpaiso. Ay, huwag nga ro, bakit? Oras siya. Mababay na kami laing. Kaputa, pinanpanuinuyan kay ti amin akayat mo. Lakay. Mabainak ang makisarita kini tatang. Ay na, iturturod mo na bakit? Lipati mo tibain mo. Ta, agkid daw ka kay di pa makawan. Ingkan.
Nasaya at mo, tanagbalbaliwan ti anak mo. Wen mait ka ba, guys? Kaasi na. Impangag na nagiti pamagbaga nagiti kakabsat na. Nasaya at ano kasta. Tano kas jay da kanayon, awan ti mapasamak iti biyag da. Ay, wen nga raw ka ba, guys? Ka, pati ka di ti asawa na, nagbalbaliw matan. Wen mait, obserbara kaslamayak matan. Nasaya at angarod ka ba, guys? Way ka ba, guys? Ta isupay anak say akong sumisyaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, mangantayon. Naluto ka din ti makan, bakit? Katuwen? Ayaban kamot aya amangan no awan pa'y tinaluto amasida. Wala nga akpaisan niya. Alala, ayaba mo dagiti ubing. Anya nga, agidasal ka pa'y amit. Sakbay nga agayap ka, Alala, wanan lakay. Ay, anya nga ti linutom amasida. Laing. Ya? Nagsida tayo manmot iti laing ako nada. Ay na, karne ko ma. Anya, Is, karni manan. Kat no karni ti sida tayo idi kalman. kit ulay bakit ulit-ulit? Ay na, husto pa'y man ti karni lakay. Di mo't napurgata yun iti karni. Ay na, mayat ti karne, bakit palagsakin na tilek na ya? Anya, parag sakin nga ibagpagamot. Kit wenmet, tanon natin, puloan natin. Kaslaawan gaganay-gan ang makan ngaya. Gaganay, kaya nga ipagpagam. Ala, agaw ka kit dinitin na po'y Robert. Mangal daw tayo. Anyan day panangan mo, tatang? Kaslaawan pa'y 5 minutes, nalpas kayon. Awan mat ngamin ti imas na dahil tasida. Naimas mo't, mayat tupay tinamayan ni nanang nga nagluto. Tiyakmet malamanan, kasla naggatil pa na talayang na. Saan tupay ang nagatol, tatang? Ay na, di kan mas daaw no apay ang nalpas sa dagos ni tatang mo anangan. Gaputa awan ti sida tayo akarni. Ha? Ni bakit met, tamasapul pa lang nga ibaga na ya. Kaday tamo ti pudno. Ay na, tatang. Aging gaita, karni lagayam ti pagaayat yu asidaan. Kitaan nyo man ni, lumuklok magkayon. Dayta tiyan nyo, kasla 9 months pregnant kayo mutan. Anya! Anyan ni tatang, nunatang ti sidaan na, basit ti makan na. Garot, ngam no mabisin mo't laeng mangan manen. Anya? Wen, kasta ti aramid na ni tatang yu, napigsa amangan, karon o karni ti sidana. Ay, di lamaasyan iti bagbagina. Awan nga ro ti dengdenggen na, tila agputeng. Kanayon ko nga ibaga nga amangan no gapo iti kanalukmeg na dinanto kabailan ti bumangon nga is-iso. Wen nga rod nanang. Ngamay na, baybay aklatan. Gaputa uray mano ti pamagbagam ken kuana. Awan mutla ti dingdinggen na. Ay, kasla di namang mangeg dagiti ibagbagada dita nga agduduma sakit. Ay kat mangmangeg na muta, ngam talaga nga awan. Napigsalat ta amangan no karni ti sidana. So bagay, idi pa'y laeng. Talaga napigsa amangan.
papanam ka day, pare Robert. Di taman Telsina. Dita tersina ka din ni Nana Loseng, ti papanam, pare. Wen ko mapali. Awan mo ni Nana Loseng. Hasta aya. Ngam ada ka diti nang lukat iti Telsina na. Awan pare, awan mo ya po na. Anya. Ay, mapana ko maagatang kahit. Ay, awan Iyay na tersina ni Marilia ti papanam, pare. Nagadayo ngayon. Naimbag no adala ko na akal ni. At siguro pare, ay na pare, nagano ti mula yung okra. Agbiro ka pala ang iti karnay. Ay na. Kasladyak ngalod makapangan no awan ti karni asidak pali. Ay na pare, di ka unay. Kita man, nalukmag ka unay pare. Arig mo ti may sa adram. Talaga akasta pali. Awan ti dakis na no nalukmig ta. Tapno di da ibaga asata abang mangan. Anya? Wen pali. Ala, mapanak mangalod niya Telsina ni Malileya. Ay, yan ni pare Robert. Kasla di nakabailan di magnaga po iti butsyog na. Karni pa lang mo ti sang kabirok na. Nanyalaki di na ya. Anay ko! Pangasyo ko matatulungan, tak! Ay, tsak na ba yung tibuma ako niya? Sakit kasi lawan ti aglabas na tao dito eh. Tulong met Ano? Sino yan ito nagpaparaya dito? Kamsat! Tulungan na kumamit, pangasem! Pare Robert, amay nga ka dito. Ay napale, naimbag tanda ka. Ay pangasem matatulungan na kaya. Sana ka makabakon. Mabit lang ano? Antay tama lang. Natulungan kayo. Ape, anya tinapasama ka na kayo. Ay na, magmagnak itaya. Napasalog akit ni. Bigla akit di nga natulid. Anya? Uy, kat napalot ka diti kimpitak aluot. Isuan natulid akya. Ay, ande ko. Diyak mat kabailan iti bumangon itay. Naimbag tanda kakit agyaman na kapal Ay na pare, di mon kabailan tabagay. Kapoy tinalaos at tinalukmag mo. Agdayet kayo gamina na. Ay na pare, marigata na karoon nga mang kontrol iti kanek. Naimas me ngamin ti karni. Ay na pare, ngam kaasi kayo may. Kita nyo man Kasla marigatan kayo nga agakdang. Nga po siguro iti dagseng di bagiyuray tan. Ano dagita sa kakintakyag mo, Robert? Ado, matigas-gas mo. Ay na, natulid ak nga lod ijadalat idi mapanak wa Telsina ni Malileya. Anya? Na, apa nga katawa ka nga bakit? Ay na, natulid ka aga po iti dagsan mo. Kas lang amin drum day tabagim. Ay na, pasensyakan bakit Ay sos, agdayet ka man nga minen. Di ka unay iti karni. Ay apo, kasyamot day tabagim Robert. Pasensyakan bakit? Ngam talaga apagaat ko ti karniya. Ay na, kita man day tabagim. Gapo iti kabibirok mo iti karne. Day jay, natulid ka nga rod iti dalan. Ay, apo. Apay pare. Katawa ka katawa. Hindi mo mo't ibaga tikat katawa. Tanog katawa ka man. Ay, apo. Na, wano, saksa mo tikat katawa. Ay na, saan pare? Niman pare Robert. Ha? Apay ka day? Kasano, natulid di dalan pare. Kasano, nawana. Di na ko makabailan nga isang atibagina siya. Anya? Ita eksapa. Kino nasabat ko. Kinunana mapanidya tersina ni Marilia. Tamapan ko makano gumatang iti si Dainda akarne. On pare, itay lang nagsapa. Na ikaglis ka no kitong tulig. Pukaw. Naimbag nga rod, tay jay tinagnaak.
Ay, ganyan ni pare Robert. Nakaluklok magto mga may. May na pare. Di na ngamin amo ti mamagaan. Dahil tala karni ti pag-aayat na asid sidain. Na, ginulpin mo tin amin na karni ala ko dito Teresina, Mari Judy. Ay, kasanukot isumot pinagatang ni parim a Robert. Ay na, ibagam ngamin, adi na unay ti karni, Mare. Panunutan na mo't ati salunat na. Hay, apo, nauma akon amang bagbagakan ni parim. Day tati kanayon ko nga ibagbagangam ko na namat, kasla kano awan ganas na amangan no saan akarni ti sidaan na. Nilaki din ni pare Robert ay. Apay, saan aya ang nagpanunot, idi natulid ijadalan? Saan siguro pare? Iso karni latta ti pag-aayat na sidaan. Nungay nga ta ibagam ana ibustilakon, Mare. Ay na, amangan no apaan naklaang. Kan sigurado, ibaga na amapanak agkita iti daduma at Teresina. Ayan, yan aya. So paray, da kayo man timang bagbagakin kwa na. Barang da kayo ti dinggan na. Anyalaki din aya. Sige, Mare. Kasaritak tuman, tumaminsan. Ala, tatang, husto daytan akaan. Apay, saan kayo pa'y anabsog? Ay na, asal ajak nga rumom, umamang-mangan. Nag-imos kami tayo, adob asinata. Ala, uray laagling it kayo amang mangan. Gusto nga minan. Ay na, nalpas kaya anang lakil. Katuan, itay pa'y laang Ur-urayan kayo nga rod amalpas. Tasalansanik ko man, to'y nanganan tayo. Ay niya, nagkapol kayo ng amangan. Saan, tatang? Amo mi laeng nga aywanan ti bagbagimi. Amo mi ti proper diet mi ako nada. At wala amin diet nga. Habang may pagkain, kain lang ng kain. Saan kayong agbabayan ko na dangalon? Ay na, ngam kitain nyo ka diti bagiyo. Naglukmag kayong tatang. Iso ako nada natulid kayo, hindi na minsan ni dalan. Ay na, di mo ipalagip na ita. Pukawin na lang tiganas nga mangan. Kanya? Ala nanang, una yun data? Karni manan ti ginatang yo masida? Katiso manan ti pinagatang ni tatang yo. Mano hakilo ngay dayta nanang? 8 kilos daytoy. 10 kilos kumangam na ibusen. Ay, sa bagay. Sidaan nyo dayta iti 2 Domingo. Anya 2 Domingo? Amangan no talo laeng nga aldaw Anya? Ay, amumutan ni tatang mo. Carnivorous. Karni iti agsapa. Aldaw ken malem. Inaldaw akasta ti kayat na. Ay, madanaga na ken ni tatang. Amang ano niya ti mapasamakin kwa na. Nukit kita ak nga rod. Kaslamat ten baboy gapu iti kinalukmag na. Ay, saan nga agubra ti pamagbagaken kwa na. Iswa bay amlatan. Haramidin na noan niya ti kayat na. Tatang, umay kayong kartigan nyo. Apa ka de? Day karni nga inkiing nyo, tatang. Apa ka de? Intaray ti asaw, nagawat na, ije nang ikabilan nyo. Salbag. Alan tatang umay kayon. Ay na anak ko, tulungan nakman. Sa anak ama katakdil dito nagtugaw kaya. Dakkel kayo mamin unay. Iso aday ta, ultimo pa nagtakderyo, marigatan kayon.
Ay, natulungan na kayo din. Ang gano'n pala nga isip. Ang mga no, italay mo rin ti aso dya karne. Sayang, met. Awanin ati si Dain tayo. Na, Robert! Apay ka di dayta! Agtartaray ka kat ilaylayat mo dayta bunang! Kaya man aso, bakit? Ay, intalay na dya karne inkiin ko. Anya! Ay, sayang. Ado pa met intalay na. Katapay nga ron nga itugtugot mo dayta bunang! Pangaramatam nga iti dayta! Ay, kinumakamat ko di aso akit tag na. Ay apo, Robert! Agar-aramid ka! Ay na, nabanog ako. Kadyak met makamat di aso. Ay laalala, baybayamon! Awa na dya karni. Kinan di jay asom! Ay, nagbambanugak na gayam ya. Sakit kasla mapugsta angas ko. Ay, apo, Robert! Dayta nga ro, jay ibagbagakin ka. Kitaim saan ka unay makagaraw? Gapo itinalabasan na kinalukmag mo. Hanggang sige ka pa'y laang asigi? Karnila tate kayat mo akanan? Ay, ay takat katawa am lakil. Da kayo, tatang. Anya? Ay na, mangan kayo mo't ngamin ay tinateng. Tapno adda pamigsayo. Kitahan nyo man, saan kayo na makatartaray? Anya? Imbag kumano nagagat kayo agtrabaho. Wano, ag-exercise kayo. Tapno aglingit kayo. Saan mo't? Taday tagtugtugang mo ter aramidin nyo. Tulungan nyo mo't ngamin ni nanang agtrabaho Ay, diyak nga kabaylan tagtrabaho. Nakakamabanog. Dayta nga rod, gaputa kasta ti pamagiyon tatang. Ngam no aglingit kayo kuma, o di mayat tirik nayo. Gusto ti kung najay anak mo lakay. Sumurot ka man ngamin ijay tatulungan nak nga gaik. Badik. Amang ano matulidak manen. Ay naapo. Saan man? Agad ka ngaminon Alagalod. Tapno di mo mas ko na. Umay ka, tapno agwat-wat kamot. Tani, siyak ti masikuran di talangam amakit-kitak. Ay. Ken ano sampay wen. Di kagsidsida iti karni. Padasem ti makadomingo nga saan ngagsida iti karni. Anya? Wen, no di mo disiplinaan tabagim. Ay, siyak nga rod ti mang disiplina ken ka naawatam. Bakit? Adumi gamit ti aso damali supeng. Ay, wen gayam. Eh. Nalipatak nga imbaga. Sus. Kabut-buteng met. Sakit dadakil da. Ay na, basta magnakalatang amin. Ulahin na kangalod. Ay na, apo. Kain-inayad ka mo tamag na. Paspasam. Si kamit bakit nga? Nene, kamatin na tan Jamaysa. Umay kan Robert, kantilang timag na. Babit lang, bakit? Ulahin na ka di. Siyak makatalay. Aso na. Anyang tikasta? Kinag-ason tatang? Anday ko, wen ngalod ya. Jak nakatalay adagos. Nay, Wen ata nadagsan ti bagiyo tatang.
Ay na, agnakam kayo nga minen. Sakit. Adalan nyo mo't ati proper diet ako nada. Wen, amok itan anak ko. Masapul gayam nga adda ti mapasamak kada kayo. Sakay makapagpanunod. Ay na, pag-ayat ko ti kalni asid sidain. Saan kaya manas sayat? No iso nga iso. Mabalsam ilayang ti bagay. Katuan mo't nga min tatang. Saan nabali anak ko? Amo kon ita. Ay wana kon ti bagay tapos sa anak matla maligatan. Sakti ka kasi matlang ya. Ay, agyaman nak. Nakapagpanunot mo't laeng ni tatang yo. Awan nga rod nanang. Bareng itultuloy ng tikas jay. Ay na, bareng laeng. Kano di naturungan ti bagbagi na ay syakon, timang disiplina kenkwana. Awan nanang. Sana bali, tulungan kayo. Ay, apo. Anya lakit din ni tatang yu aya. Sanla na minsan ana isagmak. Kat nga ni dinan maisalbar ti bagina. Un nga rod nanang. Gapo iti kinalukmag na. Iso akas jay. Inuray na lagayam nga adda ti mapasamak kenkwana. Sakbay nga agpanunot. Un nga rod nanang. Ngam sana bali. Tasaan mo't anaan ni tatang. Tinapateg. Nakaamirisan. Kat amuna na panunutan ti para iti salunat na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.